Ke a le dumedisa bontate le bomme, baena le dikgaitsedi hoseng ha letsatsi la kajeno. Ke moruti wa motse Moses Moloi Ntsoele, lenaneong le letle le leholo la Sesotho Proverbs and Sermons. Hohle mo le mametseng le hona teng, ke re Modimo a ka letse hantle. Jwale mohlodi Thero o re Eaba Moshe le bana ba Israele ba Binela Jehova Thoko. A re rapeleng ntate wa rona ya Mose ya mahodimong, ra o leboha senatla sa lehodimo ke hoseng hona sabateng se setle se halallang ha o file monyetla wa ke re tlo kokobela tlasa maoto a hao. Re tshwarele ditshito tsohle, mohau wa hao ko kene ka hara thuto ya letsatsi, mme tlotliso e tle ho wena, rona re kokobele ka Kreste ya rapela ha o be jwalo, amen. Bontate le bomme, ke na le moena ntate Molefikwantla e leng yana a ntseng a nthusa boemong bona bona. Ne kile a ka re ha noka e phophoma, empa ka utlwa eka ho na le nthanyana e nngwe e ke e siyang pele ke tla bua ka yena ka nako e tlang. Empa ke batla ho bua ha tsholo e le teng, ke bana ba Israele ba binela Modimo thoko. Le wena ke a tseba hore lapeng mono ha o hlotse, Modimo a o hloletse dintho, o bina thoko. Ke tla lakatsa hore ke re phetleng dibukeng tsa rona, mme buka e tla e phetla ke Exoda, mme Exoda re mona ho na le Exoda kgaolo ke 15, temana ke ya pele. Ke tla lefa ditemana tse ngatanyana. Ya pele e re ya ba Moshe le bana ba Israele ba binela Jehova thoko ena, ba re ke tla binela Jehova hobane o itlotlisitse le ho itlotlisa pere le makoloi a yona, o di dihetse lewatleng. Jwale re tle hape re tle ka mona ka Exoda kgaolo ke 14, temana ke 21 ho ema ho temana 24. E re Exodus verses 14 verses 21 to 24 e re Moshe a otlolela letsoho la hae hodima lewatle, mme Jehova a suthisa lewatle ka moya o matla wa botjhabela o fokang ka bosiu bohle. Lewatle a le fetola mobu o omileng, mme metsi a phahloha. Bana ba Israele ba tsamaya hara lewatle mobung o omileng, metsi ya eba lerako ho bona ka tsohong le letona le ka le leqeleng. Ya ba Egipeta ba phallela, ba kena ka mora bona ka hara lewatle ka mapere a Faro. Mamele hantle mookamedi a kgabane, kaofela le makoloi a hae le bakalli ba hae. Ka tebelo ya meso Jehova a shadima lekgotla la Baegipeta a le topallong ya mollo ya leru, mme a tsherehanya lekgotla la Baegipeta. Ke nahana nke ke fetele hanyane ho temana 25, a pshemola
maoto a makoloi a bona hore ba tsamaiswe ka boima. Yaba ba Egipeta ba re a re baleheng ba Israele hobane Jehova wa ba lwanela, o lwantsha ba Egipeta bitso la Modimo le bokwe. Bontate e ne e le 400 a dilemo. Ha re le di-mine mane, ho na le ntho e thwe ke hard labour, picking stuff, no food, no nothing. Ha monna mokwadiana ka thola hard labour, picking stuff, no labor, no nothing. Ne di hula ka thata. Ha o jile ha mosadi le kwana hoseng ka 7 o tla tla o ja mantsi ba o fihla le ja o so pakamela dimpa fatshe e le go khathetse hona ho fan roy o tetile o nwele madi jale le mona ka tsela e tshwanang ba Egipeta ba ne ba dumela hantle hore re tshwere batho ba re kene ho bona 400 a dilemo. Ha bontate a se papadi e mong ha sa tseba hona o mo Egipeta ba sa ibitsa ba Egipeta e mo ga nna ya ke Israel empa qetellong ya letsatsi ba tla kellong tsa bona hantle ntle ke ba Israel le rona masala ka tsela e tshwanang ba bana ba sa tseba o ka mthasa nna ke mosabata nna ke tseba hantle le rona Jesu a tla kgetwa go dia tja ke sa tsebe. Bontate hard labor, picking stuff, diabolo se go tshwere o etsa hore re latole Modimo ho ya kwana le kwana. Ne ke bone mosala e montate a sa tshwere dikubere la tseba dikubere ka Sotho ha o dikubere ko ke ditlhara ya kubetsa tolo le tlalmane ya ba ha bile Modimo o bua ka dikubere a foka betsetsa kwana kona sa timeletse rona ha na Modimo o teng na. Bontate le bomme ke a eletsa nako e re leng go yona ke nako e kgolo haholo ya hore re tshepele ho Modimo. Bana ba Israele ya hopola ho na le mo ile ba ka etsa lerata ka o tsello ka Exodus 14 temana ka 11 e re ba re ho Moshe heka ho ne ho se mabitla Egipeta ha o re tlisitse ho tla shwela lefeleng na o no o etsang ha o re ntsha Egipeta. Bontate ho na nako e thata lefatsheng yo ka nako nngwe e ipotsa hona ke dumelletseng boemo bona ba hore ke fetohile motho wa mosala ke mpa lefatshe mane ke itjella monate ke itjella difariki ke nwella majwala ke tsubela tjhelete le ngata ke na le metswalle e mengata empa jwale mona ha Modimo I'm alone ha hona ne ke na la mfolo tla ka fihla teng ke bona pheko e ba teng jwale o bona jwale ha re fihla mona ha Modimo ho ba bima ho feta jwale motho e mong a ga khona ho ne ho le molemo ha ne ke ituletse ka ntle lefatsheng ka mane ke iketsa borata ke utswa dikoloi tsa batho ke utswa ditjhelete ke hlabaka batho ka thipa ke thunyaka ke le morui hadi jwale motho o so o qosa Modimo jwale Modimo o re bana ba Israele e khutsetseng le tle le bone ha Modimo a le etsetsa dintho tse kgolo ya ba khutsa mme ha ba se ba khutsitse jwale ba bona lewatle le apo bosiu bo boholo Modimo ha fihla o le memono le tle le bone nka ditente tsa lona le di belle ka thoko mme ha le beile ditente tsa lona ka thoko le tla bona ntho tse tloletsa tsona ya ba beha ditente ka thoko ha ba sheba mosemane
ba bona le rwele la Egepeta. Bontate le go la Egepeta le teng ka ntle ka mona. Mosemane le rwele la Egepeta le teng. Mona mo re leng teng le rwele ha leyo. Ho utlwahalang ke pina e tlotlisang Modimo. Mona mo re leng teng ke dipuo tse tlotlisang Modimo. Mona mo re leng teng ke thero e nepahetseng e senang lerata. Ke bone matsatsi ana re phallela hore re kene ka hara lerata. Re batla moo kereke ha o fihla ho ena o re a kona he ne ke le kereke tsatsing ena ne di buya. Ha Modimo ha di buye. Ho a khutswa, ho tsamauwa hantle, ho ya imamelwa. Jwale rona re batla mo ho nang le lerata. Bana ba Israele ha ba hetla ba sheba mosemane ba bona lerata le tlang. Ha lerata leno ha utlwahala dipuo tse babang. E le ditlhapa, e le dipuo tse makatsang. Wa tseba ha o bale ditlhapa di di tla ka morao ho wena di a o tshosa. Mme bana ba Israele le ba tshoha ba rena Moshe e ka ba nna ke kwa mo re tswang teng Egepeta na mabitla ha rona. Lefatshe ka diabolosi le a tshosa ka ntho tse makatsang. Le tla etsa hore o hopole morao kwana o nahana hore ha o le morao o le molemo haholo. Empa polelo ya ka tsatsi lena ke re ha re binele Modimo dithoko. Ke bile motho ya ka batho ba bang. Iphelela lefatsheng le wena no ntse iphelela lefatsheng. Empa ka le mosese ke tse se hopola le moseno ke sa le kejane hashi ke le ntlong ya bara le mamela hantle. Ha ke motho a nwang, ha ke motho a tsulang. A moloi Ntsoele no ile batlang moo I don't know. Fa ka le ho makoko hela Modimo o tshwatla makoko. Le nna no ka mpona ka go ntla bana bana boena e makoko. Le tsela ene ke apaka no fa ke makoko. Ke apere ka tsela e utlwa le nashi. Tšhelete e neng rapela. Ke utlwa hantle ga ka netse ke nna ek. Very dark. I said dark hiso. Batho ba bona hore motho ke eba. Empa tsatsi la fihla le itseng a tsele ka hara baraka mono ke inwella khouku. Ha ke bona khouku e ntshwenyana e ka re ne Royal Oak. Jwale motho e le mona ana no le nna ke tse ke di shapela ka tla ke shapele ke na le mission wa ka o go tlisitseng moo. Ke tsantse ke nwanye drinkinyana moshanyana ntella. Moshanyana wa lekeishene ya ntella a fihla hula setulo sena ka ratlana ka shebisa maotodi. Ka halefa ha ke halefile ka utlwa ha ke phama mona ke tloetsa qeto. Bontate o la a ntabanya fatshe ka pokothong ke na le okapi. Listen, mamela hantle. Pokotho e ne na le okapi ka baking ke ne ke na le rabollo. Empa moshanyana wa lekeishene yaba o nka setulo o mbatanya fatshe. Le mamele empa ha kena motho ya bitswang indoda msomi a kena dipakeng aba wa re a hola ka re ke kopa re tse qeto le mothena yaba rona o tla fumana eng ha o ntse qeto le motho. Yaba ka le mosona seo ka kgwedi eo ya January matalong a yona e na le beke tse pedi yaba ke fumana Modimo. Khotso e be le batho. Yaba ke mohlang ke qadile ho fumana Modimo tsatsing lona leo. Yaba ke a tswa ka hara bara ka tsamaya ke utlwa ke le mosesanyane ke re banna ha ke etsa qeto ke nka moshanyana ena. Kanti ke nako Jesu a ne a kena a tlo nnamolela hore bana beso be tsatsing lona lena le mpona ke hlase Sesotho programs and sermons. Ke ka baka la hobane tsatsing lona leo setulo se ya sa nkakalatsa sa lefatshe sa nshebisa hodimo. Empa ke a leboha Modimo o ile wa ntshedisa ka tshela lewatle le lefubedu diabolosi na nsetse morao. Empa tsatsing leno
ha ke fihla pela lewatle ka fumana le tletse. Nahana ngwana Modimo ha o fihla lewatle le tletse o tla le tshela jwang, empa Modimo a supa tsela. Ho na nako e Modimo a supang tsela, a Moshe, forward you go. Ya ba ke a tsamaya ke ya pele. Le kasheko lena ke na le 50 ya dilemo ke tshwareletse lentsweng la Modimo. Mme lentswe le ke le fumanang bosiu le motshehare le re Jesu ena o ya tla mme o tla ka mara. Se ka ba tsotella hona maemo ke a feng, mme mekakala e teng tseleng mona ke a mefuta e feng. He batho ba Modimo, tsela ya Modimo ha e tsamaye ha bobebe fela. Bana ba Israele hara bosiu bo boholo ba ile ba tswa ka ho Egipeta, ba tswa ba tatile. Le nna ka tsela e tshwanang tsatsing lona leo January ya lemo sona seno 1976 ke santa ke le jonko nna ke tswa ke tsofetse ha ke tla ha Modimo, ke tlile ke le matjhatjhetsi fresh and khasont le nna ne ha o mpona ka mamolo lo bona banna boyene ke yona e phela hantle. Na botho ba Modimo o ntshitse ka ga dintho tse ngata tse kotsi haholo. Le kgonono le le la ba teng ho nna a tsene ke sa pakotsi le ne ke sa tshele ka mpeng ka mohlomong e ka ba mohlomong le mo tsona tseno ne ke tla tswa se ke kgedule meno me le tlo se le siko le hontse ha ke jwa le diabolosi ha o tauwe ke ke ntsa a o fumanang hantle. Empa he le ha o le jwalo Modimo o ile a mpholosa ke nne ke mashome a dilemo, empa ntse ke re Jesu o ya tla. Ke ntse ke thabela Modimo nna le hara mathata a ileng a fihla ho nna. Ke ntse ke re Modimo ke ya pele. Ho na nako ile ka a Modimo o teng. Le wena ke a tseba ha bothata bo le teng, o na le potso e botsang, na Modimo o teng na? Ngwaneso ya rateha ha ko betse Modimo o teng. Modimo le tla ho nna mos o thutsile ka ga ntlo hao o tje wa tsane ke pele ke tswa ne ke ho o totile nje moga ona ntate sa le ke tswa Modimo ke tsa ka ho le ho. Hey, praise God. Hobane magama ke na wa bona le nna ke tla mona se a le mona ke tla ke le matjhatjhetsi. He ha ke ba tlo roba bana ba Modimo nye ba ha o le ha Modimo tepa Modimo le la dipaki ha le tsamaya ka pela hao le o gantsheditse hona ke bisi hona ke motshehare o tla iphumana o le motle ka mogho makatsang. Modimo o ntse a phela ka dinako tsohle. Jwa ke tlotla ke le kgothatsa lemong sona sena seo COVID ile a etsa mekaefiti. Ke a tseba ye mongwe wa lona ha sana batswadi, ha sana kgaitsedi, ha sana boina, ha sana tsholang papa. Ho na ntho e tleng ya go tsukutsukutsa lemong se fetileng nna le mmisisi ga ba gana le be ke yona nye corona. Ha se re ya dingakeng ge re jwale ba ke ba re hlahloba ga a se yona, empa ile high fever fela ga ba tsebena e ne e re batlang. Ya ga nka be ke tsebile hantle re lahlile fatshe ke le re dumela hantle gore no bana re ba tibetse ba sa kene ka dikamoreng ka mona ho kena e mo ba kena ka thata re ikwale le dikong bana ba ka e se ka nthwena e se le teng. Ha se re iswa ngakeng ngaka e be ya ditshipi ho hlomola ha a yena se yona ya tsebe ba nna Modimo o mo ka kamana. Empa le ha o le jwalo ke mpa ke supa hore ha Modimo a o ntshitse ka ga ditlokotsi bina o binela Modimo. Pina e teng mona batho ba bangata ba e tseba. Ke bina matla Modimo la 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 ke la e tseba. Pina eno ka bo yona e re ke bina matla a Modimo. Na bontate le bomme le hoja ka ska ka hlala ke tlokotsi ne ke ka bona matla a Modimo. Ke motho a patang batho. Ke sebile ke re bue le bitso ke moruti wa motse. O rockshi o ntja empi o se kwatle sa motho ha o thela moloi Ntsoele motho ke na ka nnete ha na moruti ke a pata mme ka morabo I tell you bana beng ba mofu ba tla ntse ba ntate a go tsebolotseng
ha o so etswa line mane ho bua dijong ntate ke a tebelwa ha ntse ke reela batho ba modimo nne itse ke tlemaya ka ntate itse ke tlemaya ke of my plate ba reela ntate a go tsela empa la lwa ke ke ntse ke ya pele le boemong bona ba ke ya ka utlwa bohloko le mo safety ha ke hlokallwa ke kgaitsedi ya ka mpho ga mabodu ka batla ntho tse ngata wa tseba ka ipotsa ka why motho o na le pina e ratang ana e rata tjena haholo a e rata le ngwana bo a bitswang ke tla hopola bitso la hae ha bana ba edinya ka kerekeng ka mane kutlwa bana batho ba bina ntho ba e tsebang empa o ya fihla letsatsi le mpho a ile a phomola ka lona ha ke le jwetse mpho ke kgaitsedi ya ka ha ke batle ya ntho tse ngata fa mpho ke kgaitsedi ya ka le ha o le jwalo ke re ho thwe ba kaledi ba dipere le makoloi ba tla ba setse ba Israel morao Israel is not been a weapon but was a little o le khoba 400 years how train sesole how train little how ke hard labor and building stuff o hula ka thata ke teleng ya letsatsi ha o tswile modimo a o lokolotse bosiu a go tsamaye o ba bolokolohing ba o rapela modimo ka ho tlolwa ebe satane o setse morao mme ha o sala morao o sala ka dipere o sala ka makoloi o sala ka dibetsa tsa mefuta batho ba tshwere dikha ba tshwere marumo ba tshwere ka hanong ka mona ba tshwere ditlhapa ba tshwere go ntho le nngwe empe e ne ba e tshwere le dingaka tsa bona di ba tinkeditse ka meriana empa ha o le ngwana modimo ha di sebetse ntho tseno kaofela ke tlo tla ke le matlafatsa ho seng ho e kana ba mo ha tswa ka ga lapa la hae o fa dipuo tse ba bang ke a tseba e kana ba beke e tlang ba ya ka high court monna o kentse divorce mosadi o kentse divorce ntlo e juwe ke mo ferefere fela empa ke re ho wena ngwana modimo le boemong bona bona ha o ema lewatleng mane modimo tla le phahlola modimo ha o hlolo ke letho o no bule lewatle ka ga lewatle batho ba modimo ha se ntho fela ha ke le fona lewatle o nna le ka go lona lewatle ho na le shaka ho na tlhapi ya kgopo ka ho fetisisa e bitswang shaka ho na le leruwa ho na le octopus ho na le jellyfish ho na le tlhapi tse kotsi ka bo snake fish ba teng ka mono bana ba isebaditse ba fihla lewatleng ba fumana ntate nthano ya se kokohadi e nyoloha ka ga lewatle e tsamaye phukgunya metsi e tsamaye e lahla metsi ya isodimo ba ka ntho hona ke boswaswe ha modimo a o lokolla ho na ntho tse ngata tse o tla di bona tse kotsi ka ho fetisisa empa ha o lefatshe mane di a bolosila ke ba o bontsha ntho tse matla wa ke go wa hae so why ke eng e mo tshwenyang empa ha o le ha modimo ke mohla o tla bona hore man ke kgwathile notshi tsa semana ba di tseba dinotshi tsa semana ba tseba notshi tse kotsi ka ho fetisisa ha o kene ka letamo ha o dumelle go hlwa ha eno di bobola ka hodima metsi ka ha o hlahisa ko hlo fela di a o pema ko jwale o kopane le dinotshi tsa semana ke ne ke re ngwana modimo tsatsing lona lena ha re itshwarelleng ka modimo ha re rapeleng re mangweleng ntho e tshepisa matsatsi ana bofelo ke lengwele ho sebele nako la e lenyanyane fela o bapalang ka yona ha o ka bapala ka nako o kotsing e tshabehang mohlang modimo ana o lokolla a o ntsha Egepeta ya lefatshe leo phelang ho lona matsatsinyana a bofelo lengwa modimo ke nnete tseleng kwana o tla kopana le mathata a mefuta nna motho e mong le a tla ho nna ka nnete ntate Ntsoele ko tlo bua hantle modimo mo entseng modimo ha wa rabela ke
hobaneng batho bana ba fihla ka sepolesa se sengata ba fihla ba o ntsha ka tlung ba tshwere thunya tse kgolo o entseng ke eng o entseng ya ba ke bana beso ha ke a etsa letho modimo o ntse a le teng ka dinako tsohle se ka ba kgathatsela e ka nna hona le dina wena mofu wa hao ka moshareng o ipotsa dipotso ona o tlo mo pata ka o eme le wa teng le lefubedu ha o sheba ka ntle lefubedu you cannot cross the Red Sea no itni o keke wa tshela le watle le lefubedu o ipotsa dipotso ba haeno ba balele kaofela all your relatives ha di o pela hao mo ba o baleile ba re tla ke mmone mosabata enwa hona o tla etsa jwang yenwa o hana re hlaba dikgomo o hana re rapela badimo o hana re etsa ntho le nngwe re tla mmona tsatsile ngwaneso itshwarelle sefapano se teng se o tla mo itshwarelle o sona ema lewatleng le lefubedu fela o tlo bone ha lewatle le phafoha ha o rapela o bua le modimo take action e skare ha o ile ya ba o dutse fatshe mono wa bokolla nka kgato batho ba modimo ke yona ntho e hlokahala lefatsheng ha re nkeng kgato ha o sa nke kgato le ha ka ba rapela ha o sa nke kgato ha o na mo yang teng bana ba Israele ba tswile hara bosiu ba tsamaya lerweleng ba qeta ho tsamaya ka hara lerweleng ya ba ho na le ntho e etsahalang modimo go hloma ditente tsa lona nga ya lewatle le eme le nna ho ke bue ngwane se hloma tente ya hao o emele go modimo a bue mme modimo ho na ntho a tla e tlisa hore o itse ho Moshe o tshwereng ka letsohong ya Moshe o ke lere a lona lere leo le le la kupitsa fatshe ha di lwa dinta ke lere leo ke tlo sebedisetsa lona ka sheko lere leo le wa supanokeng ha tsa dihohwana tsa tlala ka hara matlo a marena bo Pieter Kofi lere lona leo ke lona le tlo le sebedisa ha o tshela lewatle le lefubedu lere la rona matsatsi ana ha e sa la thupa lere la rona ke thapelo ke moya o halallang tshwara ngwaneso ya lengweleng jwetsa modimo mo jwetse hore modimo ke batla tje ho ngwanela o se tsetse mo pata ha ke bana bene ba le kaofela ba bone di-status tsa ba bona seno hana le thweng there's no beneficiary re tla fumana ha ona ntho re tla benefita go motho ha go fumana le sente ha budgeta ha etsa letho ke motho fela o tlo nka tšhelete tsa borona fela le o tšhelete tsa gona mahala therefore let him suffer or let her suffer ha ke batho bano ha bua ka senkgwetšhe se se telele bua ntho kgolo kana let her suffer o tla go tseba gore gona go ba lekolo itseng bontate e sale ke mina le bothata bona ha hona la le mongwe a Ntsoele a diatla ka ga lapa laka ha ke ba tlose fela ke mpa ke batla go bontsha fela gore ha go le thata ha ona motho a tlang le phuthego ka boyona ya gowa dikoto ba batla bua tjena ba bue tjena empa ngwaneso ya rateha ha o tsotele o na o la hlala dintho tsa lefatshe tse makatsang ha kae mme wa kena ho modimo tsamaya ya lewatleng le lefubedu modimo tla le phahlola lewatle lona leo le tletseng dikankrapa lewatle lona leo le tletseng di-sea fish lewatle lona leo le tletseng di-sea gong lewatle lona leo le tletseng di-sea lion lewatle lona leo le tletseng maruarua lewatle lona leo le tletseng di-shark tsamaya o ye ho lona lewatle le na le di-octopus tsamaya o ye ho lona ha o fihla teng lewatle le ntse le betsetsa metsi hodimo le kgapatsa le a fatshe le tshoka lebala
modimo tla o phahlola o tla o ntsha ka ga lona mme ha o qeta o tswa ka ga lewatle lena se ka ba furalla modimo ba bangata ba e ba makatse ha modimo a qeta o mo pholosa ka ga lewatle ka ga ditlokotsi ga qeta o tshela lewatle le lefubedu e wa qala a re ke nna ke ka matle ka bohlale baka bohlale ba ntho bo tswang kae hona tsela ke ya qetellong bo ntate le bo Jesu o ya tla ta go rona o eme kae le wena le modimo wa hao o eme kae ga gona tsatsi lena ga ke ruti ka Jesu a tlang ke ruta ka rona o eme kae le modimo wa hao modimo o ntse a le teng modimo o ntse a le teng nna ke mmone ka mahlo matsatsi a go na le lentswe le mona le ke utlwile ne ke se ke be ke utlwisise when you are in problems friends are few ene lentswe leno ke nnete le bana beno ba o tswalwang le bona le di-relatives tsa hao they run away from you ha ke no bua ntho tse ngata hobane e motho a rona ntse a nghobosa moemo no but nnete yona e a sala batho ba tla go baleya ha o betse hape modimo a hlonolofaditse ba ya kgutla ba re kgale go bona he motho na o di shebile o bohlale no ke dipolelo tse senang mabaka empa le ha eba ho no ka fumana hore qetellong ya letsatsi bana beno ba ka fela yaba ba shwele kaofela o setse o le jalo le matlo a juwe dikoloi di juwe ntho engwe le nngwe e juwe tseba hore go na le motho ya bitswang modimo Jehova wa makgotla Jehova ke motho ya moholo ka mokgwa o makatsang o tshireletsa le mathateng o tshireletsa le mathateng nna ke nyolile bothata bona ho tloha bongwaneng eba mathata ana a tsamaetsa bang a etsa habedi ka nqeng le ka nqeng lapa le se ke lapa le le kgora ka mokgwa o makatsang empa modimo a ntsha hona lapeng leo le kgorang a moshe ke tla isa mane ne ke sa tsebe letho ka tswa ka iswa mane ha ke le 14 a iswa mane ha ke le 21 ka iswa mane ho fihla qetellong ha ke le 30 ka amohela modimo glory hallelujah ke ntse ke dutse from 30 years o makuku ntho tsena kaofela lefatshe le ya o tsokotsa se ka mpona ke le moomellaneng tjena fahlo e se di tjhakelane ne ke le tjaka le nna ne ga tsamaya mono ntate batho ba nsupa he wa supa lefatshe mo he o e bone bo yeno ne ke na le mabitso o nana ke motho fela tje a sena mabitso lefatshe mane o fuwa mabitso eo le nna ne ke ipha ona le nna ke utlwa ke nna bana ba mbitsa resex ke pine seshmo ke pine ke opane ke ba le bolo ke ya ka tswa ho yona le ya ka phaphatha maoto mo la bolo bana ba ke 3 4 5 ne ke bitswa jwalo ka lebaleng 3 4 5 ba tseba hore ha ke nka ne ke thentha modimo a nang sheba a re eno kwa ka la tsa me ka ifithina but this one is mine Ntsoele o tla tamatlong ha se tsa efang kgidi o na ntlose kwa go e bohloko go ha nka fa pale ya ka is so painful empa modimo a re ena ke batla a ye Lesotho mane a yo ruta efang kgidi ke tlotla ke etsa e be moemo wa ba efang kgidi ke ntse ke tshwere bana ba modimo ke tla ruta efang kgidi ka mohau wa modimo fela Jesu wa ba etla le rapelle ke tshware efang kgidi ke tiisetse ha ho bonolo ha o qala ke la ka laeneng ya modimo o ba le dira tse ngata ha o ka ke ne ke na le tswalle mengata e kgapatsehang ke o plan tse sebetsa Klerksdorp mane hele ne ke le nginka ke ne ke utlwa le nna ke na le koloi e putswa e telele open coupe ba shena ba nkgannela ke dula morao mane o kwa ke sete ba le morao mane
left hand drive empa letsatsi la fihla le Modimo le ga ngwanaka ha se tsela hao yena nna ke o batlang ke bone le mabitso a kotsi ya Bebeleng ne ke a nkile ke nana mohlomong ke mabitso a monate ba ne ba mpitsa Peter Moses tsamaya mone ntate ke sasanka ka ga tropo ba ga bra Peter Moses empa tsatsing lena ke Moses moloi Ntsoele ya tshwereng lentswe la Modimo ke ile ka fihla lewatleng le lefubedu Modimo a ntshedisa lona mo ke lebileng matsatsi ana ke lebile nokeng ya Jorodane ke laletsa mahlo a ka ke shebile ka nkane ke qholotsa wena ngwaneso sheba ka nkane ho noka ya Jorodane ke ba bakae ba o tsatsing lena bao ba seng ba lahla tshepo se ka ba lahla tshepo bana ba Israele se ba lahla tshepo ba sa utlwisisi ba ha hona mokgwa o ka rapolwang ka ona empa Modimo a sheba ditaba tsa bohlokwa a re qetellong ya letsatsi Modimo o tla re pholosa bontate ke a qetellong ke kopa re shebe nako eo re phela ho yona binelang Modimo thoko o le tshedisitse lewatle le lefubedu re a le bala re kereke ya Modimo ka bophara ba lefatshe it's over 33 million palo ne ntse di theoha di ya hodimo di theoha di ya 18 million di ya kae but those millions tse re nang le tsona ka lefatshe lohle ha re tshwareng bana beso ho so kae Jesu wa rona o ya tla matshwao ohle le a bona a felletse ho setse ntho e le nngwe fela ho Modimo a hweletse lehodimong la hae mme hang ha hweletsa fela Jesu o tla theoha mme kopo ya ka kena pele ke etsa thapelo ko Modimo o be le rona dinthong tsohle manolong ohle le mathateng ohle ba nka tseba bana is a problem ka malapeng se ka ba kgathatseha ya ho Modimo ka thapelo ba ntate ne re tshepile re ngwaneno wa ka ntate o na tsamaya Sabata sekolo a etsa tsohle o kolobeditswe o entse tsena kaofela e ne le pathfinder o na etsa eng kaofela e ne le motho wa home missionary e ne le motho wa le activity e ne le motho wa ntho tsena kaofela empa ka sheku lena o a nwa o ya tsuba o ya tawa o ntho tsena kaofela o bohlola o ya bolaya mapolesa nako ya kaofela a kgathatsa lapeng mona ke motho ha tswe ka re mamella ya lengweleng Modimo o tla o tshedisa noka o tla o tshedisa lewatle le lefubedu ke kopa nakong ena e mong le mong ya itsebang hore o na le bothata ke tlo etsa thapelo mme thapelo e ke e etsang ke thapelo tshwantseng o e mamele hantle ke tlo le rapella ditlokotsing tsohle tseo di nang le tsona ke a tseba ba bang sonta sona sena ba bang o sasa ka labone ba bang ka Labohlano ba lo pata baratuwa ba bona pain fela mona mmeleng mona ho lona mona ho bohloko e mo ileng tsa re no Modimo e ne ntse ke nana ke ena ha ke sa mo hloka mo hloke ya bona se etsa o se ka ba hloka Modimo ke a rapela ntate wa rona mo sa mahodimong Ntsoele Modimo la go bala bosibo fitile o tsositse re tlile mona se le boeng sa bateng se halallang o Ntsoele Modimo re tshwarele ditshito tsohle mo go la fitila teng ka matlo la ya dikerekeng tsena ka bona ba ba re manetse mona therene e makatsang e matla re sile bana ba bona ba rabetse ba fatshe ba rabetse cancer e motlile sugar diabetes e motlile high blood e motlile corona e motlile HIV e motlile ba bang ke sethunya ba bang ke koloi ba bang ke ona go ipolaya empa ka lebitso la Jesu Kriste ke rapella batho ba kaofela bona ba miswe diphateng tse tjhisang e mona sa le makgatheng monna a pile le sekatana ka tlung mosadi a nkile monna le sekatana bana ba sa bone ntata bona ba mo etsa overlook e se le ntho fela e siwe ka lebitso le Jesu le matla la Jesu Kriste tsena kaofela ha tsona ke a di rapella di e thoteng tse tshileng ha re ntjhafaleng Modimo a re ntjhafatse a re tsetse ka ho loka re itlwella diatleng tsa ho ha re tla rwala Jesu Kriste ka rapela ho amen